Kia ora whānau, nau mai hara mai ki te pai tukutuku a Hauora Tāne. Kei te wero i a koutou katoa kia tautoko hia te kōrangatanga o te Māori ki runga. Whakaarihia ake ngā Tāne Māori katoa, koeke mai, pāpā mai, tamariki mai, ki ngā hua o te whai i te ara Māori ki te Hauora pakari. We Tāne can get so caught up with life, making a living, looking after the wants and needs of others, that we sometimes forget to look after ourselves. Or we don't forget, we just let things slide a little bit. Hauora Tāne is about celebrating Māori men and the positive contributions they make to the whānau, friends and also the wider community, but also putting the spotlight on getting ourselves in better shape mentally and physically with practical things that you can try at home. It's no big secret that Māori health stats are ugly, but if we don't get in the game, nothing changes. Nobody wins, so no pressure. Hey, chances are your missus probably told you about this site, or a mate, and despite yourself, you thought you'd check it out. So have a good look around. Te musunga iho, kai roto i o ringaringa. Whakaoho i a hiningaro, whakaoho i a tinana, kia tū kaha mai, kia tū tāne Māori mai.